Kristu umusa nethando siyabonga nalamuhla sithanza njengaNkulunkulu wethu siyabonga nababe losinakako nalamuhla Nkosi nali ithuba sosivulele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Baba loyingcwele nathi ifundo loletha kithi nalamuhla ifundo letivela kuwe noma Nkosi ufuna ukuthi sisaphila sisahamba Nkosi sisaphila livangeli sisahamba endleleni yokukholwa Baba loyingcwele sihambe sinelwati kuze konke Nkosi lapho singena khona sibakhanyisele Baba labasebumnyameni siyabonga Nkosi ukuthi uyatinika isikhathi nathi uyasinaka Baba ubusisa ngamunye lokhona la egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kusaqhubeka kufunza ngegama likaJesu ingcondo lethu Nkosi utihlakaniphise nemehlo ethu wavule inhliziyo lethu sekuyavuleka manje tuvulekela Baba loyingcwele live lakho lenemandla siyabonga uNkulunkulu wethu utawubona lesifundo Nkosi thina Baba sitawuhlala sithule silalele ukukhuluma kwakho sinika ithumo namhla ekuseni Baba loyingcwele konke yonke lento awuqhubeka siyayinikela entandleni takho siyabonga nakathi sekusuka emthandazweni ekuseni bonakele uNkulunkulu ukhona wabona inkonzo yakho tonke inhlelo sinikele esandleni sakho lesinemusa usisa ngamunye Nkosi wendele kuhle bekugciniswa nekuphakanyiswa nekugcweliswa kwegama lakho wena wedwa manje kusephakathi amen. Haleluya bazalwane. Ngicela ukuvusela babe ngivusele make ngihloniphe obaba nabomake sanibonani bazalwane kusegameni likaJesu. Simbonga uNkulunkulu nalamuhla lophindze wasipha ithuba lekuba kanye esifundweni sethu bazalwane lesiqhubekako. Ngibonga ngegama leNkosi. Haleluya. Bazalwane bahlangisita ke sisaqhubeka uma evile phile ngathi kwase kuba nemibuto yavela ngasekugcineni. Kanti nje bazalwane sisekhona lapho ngiyathanda unaka indzaba layigcizelela babe indzabeni isifundo sethu sekwethembeka emshadweni layigcizelela indzaba ye-manner of approach. Amen. Indzaba ye-manner of approach belababili abashadile ukuthi basehlelisene emshadweni batenta njani tintfo bakhulumisana njani mangabe bakhulumisana lebakwentako ngiyiphi indlela lebayikhethile ukuthi bakwente ngayo ukuze itawuveta inhlonipho ivete uthando yente umshado wabo ususimame. Amen. Uthi manner of approach mangabe uyiphambanisile ngiyafuna lokuthola igama le-manner of approach kahle ngesiswati bothishela bakhona la manner of approach babheka phansi bothishela sisi indlela yokungenisa inkulumo yakho uthi uyingenisa njani. Amen. Imhloba kakhulu ngiyo leshobo lendlela oyingenise ngayo lenkulumo yakho ukuthi itawuqhubeka njani lenkulumo futhi itawephetha njani usho lendlela loyingenise ngayo. Amen. Unalapho ngicela ukuthi thina nje letimbalwa letintathu letimcoka sisayibuka nayo le-manner of approach sisawubuka umshado lesitawuthi into letibitawuthi wonke loshadile abe nendlela yokutitsiba kuto noma abe nendlela yokutikontrola. Amen. Kwekuqala asithinze lulwimi. Amen. Umcoka wokuthi emshadweni nicaphele lulwimi ukuthi nilusebenzisa njani luyangena nalolu lwimi lapha ku-manner of approach
kule ndlela longenisa ngayo indzaba yakho. Sivile ukuthi kunemandla lulwimi ekwakha futhi kunemandla kanjani? Kunemandla ephilile. Ngidawutibala nje leti nto ngifake nemavesi athi sokukhona ukuthi kuwabazelwane. Lulwimi lunemandla ufuna ukuthi abashadile basakhulumisana balicaphele lulwimi lwabo. Incwadi yeNtaka chapter 18 verse 21. Lunemandla lulwimi. Umcoka wokuthi sisalisebenzisa lapha emshadweni silicaphele ukuthi silisebenzisa kahle. Lulwimi lunemandla ekufa newekuphila. Labo labathanda ukulisebenzisa bayakudla izithelo zalo. Amen. Uma nangabe labasemshadweni bangakamnaki ukukhulumisana kwabo ukuthi bakhulumisana njani, uyahliphika nje umshado, uhliphike ube ukhuluma into leqiniso kuphela ungakacapheli ulimi lwakho. Haleluya. Siyayithola futhi incwadi yaJakobe chapter 3 verse 5 na 8. Ngicela ke lapho ungasangeni khona. Kwesibili lokumcoka ukuthi sikunake ithemba. Elithemba yini ithemba? Ngala uthishela bangidotshela. Ithemba yini ithemba? Yebo msemanyana. Ukwaya. Amen. Themba, ukwaya. Umuntu lokhonako ukutibamba. Lokhonako ukuthi atibambe. Noma ngabe kunesimo lesimcinzelele but akhona ukuthi noma akwatile akhulume ngekuthobeka. Uyakhona ukuthi nephuzu lekalifetako livakale kahle. Amen. Lokhona ukubamba siyathola kuNtaka 29 verse 11. Ngendlula nje bazalwa leliphelile. Umuntu lo 29 verse 11 silima siyabonakalisa nasesithukuthele. Silima siyabonakalisa nasesithukuthele. Lo njani lo? Silima siyabonakalisa nasesithukuthele. Kodwa lo hlakaniphile uyakubamba angabonakalisi. Akusho ukuthi la kuthelwa la emshadweni kuyathelwa kwezona kanene. Amen. Batawuvuma labakhona khona kwentwa njani khona? Kuyathelwa kakhulu futhi. But isilima siyabonakalisa nasesithukuthele. Lo hlakaniphile uyakubamba. Amen. Kukahle lokwenda njalo. Kukahle lokuthi noma into ikubile ungakhombisi lokuthi ikubile. Kuyasebenza yini bazalwane? Kubuyela ke lokhu kule manner of approach lokhu nje lokuthela bese sewukhuluma emagama lembethe lenivukuthelo. Nawe lesithile ngalo bese wena lo munye akasayithatha lenkulumo yakho noma lekhuzu lakho bese uyajivikela. Amen. Bese wena njani? Bese uyajivikela futhi akaviki kuphela uyafika phinza shaya. Ngalo ukuthi sewudale levukuthelo noma ngabe lento loyiphethe ini
lendlela loyibeka ngayo uyibeka ngekuthukuthela umbaba ukhuluma namako umbaba ukhuluma ngekuthukuthela umama ukhuluma nendoda yakho yena ukuthi ingabe sevakala kahle lenkulumo yakho ngiyona sanibona bazana egameni kaJesu amen ngiyafuna ukuthi manje sitakane noma sitakane sonke ukuthi ngabe ngokulima la sibonakalisa khona futhi la kulima because angicabanga ukuthi ukhona umfundo onyathela kwayi angakhombisi ukuthi khona lokudakala le feeling vele yenakalile lona nje everyone ukuthi manje ngathi umfundi sekengikwatisile indlela ngibona sekengixolisa ngicela ukuthi manje kuchazeke sokulima ngokubheke lokho lokulima ukuthi silima siyabonakalisa nasesikwatini ngifuna sikuchaze because it's a feeling lapho na kuyinto lendakala automatically ukuthi manje nangijabule engabe vela phambili kahle kuyabonakala mara ngisho ngifuna ukuthi sichaze ukuthi ukulokulima exactly Baba mimi ngiyabona sokuthini ngoba emakhaya asishele emshadweni nebantwana balangaphansi emshadweni wonke umuntu okhona ekhaya kulangaphansi emshadweni so ke mhlawumbe kuyabonile ukwazi ukuthi umntwana ekhaya mhlawumbe sowuyona ufuna mina emntwana abone ukuthi babe ngikhombise ukuthi ngilimele athi wethuka umntwana yes ukuthi namasothi yonke ngikhombise ukuthi ushila igama ukuthi ngukuphi unyusa khona le themba ngesiko ngoNkulunkulu asimbuke lapha nje silima sona sithathe bese sikhiphe amagama lakuhlaka lathi mhlamba kani lona noma khombisa ukuthi ulimele that's what soft kodwa ukhombisa vele ukuthi hey ulimele kodwa kutaba soft masabe ngizama ukushwanze ushuma angathi mhlawumbe ngiyavakala uyefakala baba mimi akekho umuntu longasho ngoba le speak automatically but emagama latakhipha ekuthukuthele kulimala kwakho ngeke afana nemagama esilimi silima siyahlaphaneka sikhiphe umhlamba usomlilo wentuli ngespeed uzofuza ukuthi indoda yakho yathi sagile yamshaya yabona uva ukuthi wesifazane ubona ukuthi ngona ishiyele indoda ngoba yalimali andiyamthole bani ngilokho ngisho ukuthi kumehluko ukuthi akekho kufanele kodwa-ke uma sakhipha amagama utawakhipha abe soft nginganisizilini nami ngiyabeka ngibazonethithela siyabonga baba mimi intolo besilapha enkulini lapho khona sitawuthi bekudliwa inhloko nje kuhlangene bobaba bobaba labakholwa khona labangakholwa sikanye kanye bazalwane sibuka indzaba yababa ukuthi noma indzaba yendvodza kulokhu lokubekwa ngubaba emini kukhona lokuvelile lapha kuvelwa bobaba ukuthi ngenxa yendlela lesenta ngayo into thine bobaba kulesinye isikhathi sigcina la emakhaya sesinemagama lesesinikwe wona ngumake nebantwana noma-ke lesesinikwe wona bantwana le ukuthi uma uqhamuka umbabe bavele bakhiphe leli gama bese wonke umuntu uyadi-ke manje ukuthi sekufuna tonke tino tihlale khona
Ngikunakile-ke ngifuna ukuyama kuleli phuzu lekuthukuthela. Ngikunakile-ke lokuthi vele ukhona lokho nami mase ngikubuyisa umculo vele kukhona lokho. Ikhona into lokuthi uqhamuka nobaba ukuthi khanze sathi kahlali kahle ngendlela yami. Vele umsebenzi wakho usithinto leti tingakahlali kahle. Uconzise sihlale kahle, ulandzelele usithinto lenjani. Sikhathi lesiningi kuyenteka futhi ube mawuhamba lapha utishiyele into tihle kahle. Tasala konakala emva kwakho sohambile. Amen. Lekithi ke manje kuze utokwateka lokho lokho akufanele kwenteke vele uyaqinisa lelifi mawekhuta lo. Amen. Ngicela kuthatha umayini bese ngithatha la. Ngifuna uku-eda kulenza ukuthi mina lokunye uku-eda I believe ukuthi kunezama ngekade khuluma nalomuntu somewhere. There's no need ukuthi ibonakalise lakulabo abantu labangasiko labangafanele bakufole lento. Njengoba sikhuluma ngemishado nje sikwatelele ladlile indaba lokuma nasekufika lana mina angisayina pressing secretary sengibonakalise bandla abahambi kahle lento le kusho ukuthi usilinga nangabe ufuna labantu babone ukuthi vele ngikwatiswe kulo muntu kanenza ukuthi ayisotha endleleni nga nize ngine example ukuthi kwathiwa lomunye umfundisi wasukumisa umkakhe ukuthi manje-ke acela asukume wahlala phansi wathi uyangiqapha uyazithabela ngicabanga ukuthi kulokulima lokho azalwane ukuthi ubonakalisa labanye abasasiko ukuthi babe part of your person ukuthi nibhakesele enza manje ayilungisa mhlambe umfundisi akaqhubeka nalapho bangekho baze babone nabo ukuthi nithukuthelele, baze babone ukuthi ukwatile nalapho bangekho. Ubuyela nalo sakhuluma kuqala kazalwane sikhuluma sasikhuluma ngabo futhi kumake ukuthi bayakuthatha bona kwenda lokho bese bafaka i-status babhala uthi nalo bekangani sikucatshele lapha sotakuthola lapha ku status takuthola bencingweni usukwatile wena uncintile kunjani sewenda lokuthela kwakho ukuthi kuphumele nangaphandle ubulima lokho bazalwane lokho ubulima lokuphinziwe ngabe khona into enjalo wena lemathabe langoti nalaba ngaphandle labe bangati kwekuthi kunelufa lokukhona la ukuthi baze nabo bathi kube bangasebenzisa lona lolufa kungena khona la. Amen. Uthukuthele ubona manje vele lana sekuthathele into wadibeka khona sewuyakuhliphida lokwakho lotathele khona bekasida bantu ngiyacabanga ukuthi lomunye uye athi noma ngathi ngifuna ukukhuluma kudolobhani bathi akwende njengoba usho ukuthi ubulili akwende athi ngifuna sale wathi nomhlaba ukuthi noma ngawo unjani uhlale wathi ukuthi ngayivela info leji uraise i-alarm
yanitshengisa lokho ukuthi kukhona lokungahambi kahle but kude lomvalo. Lo munye angathi kukahle but umuntu uthi uyireyisa utshela bobaba. Kunento lebeyentiwa the late Prime Minister Barnabas Dlamini. Wakwala ukuthi imoto yakhe kathavala emgwaqweni iphepha ukuthi wathi angiboni ukuthi kwani ngoba nangabe nginepitha kutshela lepitha ukuthi nangobe mhlaseleni noma ke mgadzeni unekinto mhlawumbe sitha lesingabheka nelive likubeke lithi veta lobuhlungu bakho la engafuzanele ukuthi abasho ukuthi veta lobuhlungu bakho ukuze batokusida bathi veta lobuhlungu bakho sibande labanye bathi kuvete batokuhlekisa ngabo utokhulisa idatha ukuthi labahlushwako bangaka akusithi lutho lento leyo so ngiko lokuvetayo kutshela ukuthi kungabonakala kulomunye kwangathi into yangisita ngizayisa i-alarm ukuze abantu batowubona but akusithi ngalutho ujika kube bulili. Number 2 bengifuna ukubeka indzaba yekwephuta nekutsetsa nekukwata. Kwephuta bazalwane ungeke kwasho ukukwata ngaso sonke isikhathi. Ungekhuta noma ungakakwati. Wephute nje into tiyonakala wekhuta. But ngalo kwakuthi lelivi nawe ukhuta ufuna liqine bese umuntu uthatha ukuthi wahlala njalo. Kwatile lo wahlala thetha akaboni ukuthi awuthethe awukakwati but uyekhuta. Bese kuba khona emaphinze ekinto solomane kwenteka into lefika lapho na umuntu imkwatisa but lokukwata kwakhe kungasho ukuthi wenta bulili but uyekhuta. Njengoba nibekile lo la kufika khona mpebulima ngilapho nasefume magama longakawasele ngoba kulima kuhambisana nokuthi sekude emoyeni wethu noma ke sewufreshile emoyeni wethu la kuwe ngoba ukanako noma ngawukwatile ufuna indlela yokuthi mina njengemntwana kaNkulunkulu nasekunjengenta njalo. Ngithandzile ke lethi njengebantwana baNkulunkulu nebuntu ukuthi nangabe ngikwatiswe nguwe ungamane kubone wena lokuthi yathi sengimkwatisile umfundisi ngingabese sengifika naphambi kwabantu sengikhombisa into leyenteke phakathi kwethu sobabili sekubulima lo futhi ke ngekwebuntu akusakuveti kwananawe wena lolinyento noma ke lokwatisiwe ungumuntu lokahle ngoba sewuhamba nje ukhuluma nje indzaba sinoma kanjani. Amen. Kufanele sikhole ngokuba nginaka uma ngabe ukwatiswe ngumfana kakhulu so umshado uyabonakala mawushaya umfana umshana kwakhe ulwa naye ayishamshana ngoma kuthiwa ngisivama kuba nale nkinga ngabe vele bomake bangathi bona beva kahle mangabe sikhuluma njani nje masekhuda beva kahle masiqinisa lelivi noma mawuyela umoya uphole bese uyakhuluma ufakana nini kahle uma kakhona ikhulumela bona
uvakala masokupholile. Siyabonga ngiyacela sikunake lapho babethi kukhona leti ngilokhanza sisetenteka siyaphinzela nje. Lokuphinzela kwathi kusho ukuthi uyakhuluma ngato but tente njani? Ichubeke tenteke. Ngemabomu singathi kuyakuculuda vele lokwata into le. Ngaloko ukuthi akufunda ukulunga and ukhanze ethi awukhona lokubona ukuthi adinga nani. Eyoba. Ngiyavumelana nalokho abasho bathi nginalo ukuthi bantu abafanani. Ukhona umuntu ngisho lebantwana bantu nje abafanani. Ukhona umuntu lovakemele futhi ukhulume nje into lencane nje ukhulume kancane. Afike nje lo muntu athi mina ngikuthanzi na. Kungene athi nakabona ngakusasa asukume athi kufike nje kuye kube into lenkulu lokuthi uzokhuluma kancane. Bese bakhona umuntu lothi mina ngikuthanzi na. Angeke. Azafunele lizwi kwangathi lingaqina. Iyabadlala umuntu. Abafanani bantu lomunye usukunyiswa linyeva. Likuthi limhlabe lomunye usukunyiswa linyeva ukuthi alibone. So singeke sathi but nje uNkulunkulu la emshadweni nakakunike loyo muntu uhambe bese uyamfunza ukuthi lo usukunyiswa linyeva ukuthi limhlabe. Ngoni kade awusukuma kashishe sibunisele imhlabile bonke. Lona uthi angalibona nje athi ukuthi linyeva liyahlaba. Avela suku. Ufuna uhambe ubese uyamathi lo muntu lohlala naye noma lophila naye ukuthi kanjani. But nakhona ke noma kunjalo sokumathi babe uthufa kahle masokuphinisele lifi. Iyashiyana nalezindzawo la utawugcinisa khona leli. Awuna uhamba nokuqinisa noma ngolokhu utawuqhubeka umhloniphe noma efa kahle masekuqine lifi. Angeke nje emkhathini webantu bese sewenda lokho ukugcinisa lelifi emkhathini webantu. Noma lokuhlala kufa mawukhuluma naye uqinisile but ngenteka ngoba semkhathini webantu kumele angasakufa ngalelo langa. Ngalokuthi nawe awusamhloniphi indlela lokukhuluma ngayo. Amen. Babe mina. Sanabonga. Kumadingo bazalwane. Nakuhlala phansi ukumela impilo ekhaya. Ikhaya zegcine bathina ngokwabili vele abantu baqine beve ngokwabili futhi. Lo munye mabonisa lomunye abone nalomunye alandele naye nalomunye nemuntu nawo lokuthi kwenziwa ukuthi thina madoda sokusekwenteke njani lapho khona nabasibonisa kumake vele abonisa umuntu levele ibona ngibani nje ukuthi ngathi uqinisile mhlambe make lapha uyala ukubonisa umyeni wakhe baba ngiyalungu lokuntika la ekhaya sami lokwentaba sikahle babe ngifanelisa ukuthi ngiyabeka nje ambonise vele into lekahle abelikhulu babe kodwa angaboni uze uve ukuthi kufanele ukuthi bakuphi kuyibusuku ubisela indoda ibuya mhlawumbe lapho kwale busuku mhlawumbe ibuya noma okay angathi mhlawumbe sikhulumela ekukholweni kodwa nje asengibhanqe konke na bakulunga khona ekutheni ke
Ashambonisa umkakhe kodwa angakhoni ukubona. So yini suke sibanjwe emadoda lapho. Lokuthi singaboni noma bafathi basibonisa yini suke isivala singaboni. Kuze konakale. Ngishela lapha ngiyacabanga ukuthi ngathi into yenzeka yona. Lo ngakhula nje mina ngiyawathi emakhaya khona kusami athi baba kusami lo nyewazi waboshwe ongena ejele lo nkosaza khuluma baba ungakwenti lo thula ngiyathi mina thula wabaza waboshwa bamgweba wathi mababani bamtshela mkami ethasele lenkomo lapho sibayile lapho ufuna ukubathenga bayithenga into ongikhipha yini usibambathi nemadoda masingaboni siyathanda ukuthi bafune bomake babone kepha yini le bambathina angisho bonke bobabe khona baba abambe umuntu nangumuntu akaboni ukuthi yini le njalo ngiloko nje ukuthi angathi baphendula abantu bakuthi indoda manje asanda uphendula abantu ukuthi indoda niyo le khona isikhathi ukhona lokho bazalwane sekuthi indawo zini ngathi kuyehlukana ngoba endlini yokholwa asikafanele sibe nabo babe laba kanjalo labo babe laba la ngaphandle noma ke labangakamenukeli Jesu bobabe bayitolo bebangamthathi umfati njengomuntu omqoka umuntu lapha bekaba munye lomdzala kwelo babe make bekajoyina abantwana naye abe ngumfana uma ngabe ke ngumfana angeke akubone ukutshela wena thaweni kahle uma ngabe wena umthatha njengemfana utawuthatha wonke lokwenta wena ngomdzala ungikho noma kukahle sekulapho ke manje sitawuthi indodza bese seyisitwa ke manje moya lwenyelo usho njalo baba bese sitwa nguye mase lifikile yena utanifundzisa lokungikho nalokungasiko amen yebo ngiyabonga thishela ngicabanga ukuthi kusho yona ngiyobaba futhi lelethi once wacabanga ukuthi umkakho noma ngoba le nto bese itheleleka ungathi nje labesifazane kude labangakusho lokuphilayo bese uyamangala lokuthi wawumisa nakude lokuphilayo lana nokunye lengifuna ukuveta umuntu wesilisa unenkinga akamani umuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane letinye into okudisensa tingakendeki atisense tita lapha atekhute tingakendeki atekhute akubonisa sayo-ke amen but ngaloko ukuthi une-pride number 1 number 2 sitha sisuke sifuna uku-attack-a lo mshado wale le-advice noma ngabe kude lolokwentekile but uyayibona naye akakuboni ngemehlo naye akakwadi le nto layikhulumako but uyayiva nawungathi lethi prove uke but le nto uyayiva ikhona ingiyo and nawala kuboniseka utawushayisa ngoba itawenteka le so kube thine sibe sesikhatheka kumoya engcwele athi nakathi hey bona uphaphame
ungaseveka etintweni letinene. Bathi-ke kune-attack lesuke ivele ihlonze lo mshado lokhanza kuthi vele la sekuvaleke lamehlo wentele ngani uthi futhi ukuthi into nje lengiyentile nalengiyentayo kanti umuntu uthi baso mina sengibikelwe lemoyeni but angathi ukuthi ngibikelwa kwentekeni yini letawenteka so uNkulunkulu wakwenta ngamabomu but-ke ngaloko ukuthi ubese umuntu wesilisa so ubuyela lapho esihlakweni lekungakafanele ahlala ndondomele kuso sihlalo sokuthi usihloniphe wangasihloniphi lesihlalo ngokungafuni kuyala ngoba umuntu lohlete esihlalweni wangafuni kuyala noma kuboniswa uyawa lasihlalweni. So unaloko kubantu besilisa ukhanze ukuthi sewuwile vele lapho esihlalweni noma uyakholwa noma akakholwa sewuwile la esihlalweni uvuka ingane uthi bhe uyawuphaphama sekwenteka into leti physical esephatheka lesetibuhlungu sewuthi wangitshela makwabani khipha leyo nkomo uyithengi sesiyalahlekelwa la ekhaya. Sesiyalahlekelwa so ngizama ukuveta nje ukuthi ikhona imimoya le-attack lemishado but uNkulunkulu wakwenta ngamabomu ukuthi kulaba besifazane kube nalevo labangayadli kwananabo lekhonabo ukufa but nabo abantu lokho ukuthi kuyini and bangakusekela ngayiphi. Siyabonga kakhulu baba. Labanye bachaze bathi sixth sense bomama lokhu sivele basheshe nje into bathi tisakunyonyobela letinye tingafiki nakwetiseta nje akusibo bonke kubabe labatawusitakala but labatawukhona kusitakala babe yilaba labantu bokuthi bathatha umsidi ngilabo-ke labatawukhona kusitakala masaqala atitsinza letinto latibona tikhashane umthathe njengomsidi wakho iyangitsinza lesihlalo sakhuluma ngayo siyitsinzile itolo leya lesihlalo sayikhuluma kahle lesihlalo sinemgomo waso naso ukuthi sisebenza njani sisetshenziswa njani futhi njengoba lohleli khona suka bekwenye uNkulunkulu sho ukuthi ufuna ubudlelwane bakhe naNkulunkulu buqine uzade ukhona ukuthola ukuthi nyalo sekufanele ngente njani la sikhathi esiningi kuso siyawa thine ngoba mawuhleli la sihlalo kuyenteka ngomunye wente kahle bakushayela intandla wente kahle olasihlalweni bathi mabakushayela intandla bese uyakhukhumuka la situlweni kungathi uyakhona kwenta into wena kanti ngalesikhathi bashada ngalesikhathi kufanele uthobe-ke manje uma uhleli kulesihlalo lesi kufanana nemholi vele utawufika tikhasta lapho khona utawusolwa khona uhleli lasihlalweni ufuna ukulungele nalokusolwa uhleli la esihlalweni ufuna ulalele mase usolwa bese uyatihlola vele ungafuni kusebenzisa amandla lesihlalo mase kufika isikhathi sethi uyasolwa ukhumbude abantu ukuthi phela wena ungubani lapha esihlalweni. Amen. Bazalwane benzama ukuphetha leli leliphelile nje babedlamini bengizama ukuphetha leli leliphelile la kukhona la kufanele ukuthi singene kuyo site ukhona kuya ngasekugcineni boss yeah
ukuthi ababeyingoyini basaphethe lomunye ngicabanga ukuthi asifunde ukuyivakashe lapho nakangayibamba la kubantu abadicide ukuthi bayithatha bayibambe la uloya ahlala kahle esitulweni sakhe uloya ahlala kahle eklasini lakhe bese lemfundo yahamba kwabo. Kufuna siyithole ku-Efeso 5 bantu. Bafati nemadoda abo nithobelane ngenxa yokwesaba Kristu. Nithobelane nalowo yamthobela nalowo yamthobela. Sikhathi esiningi vele kuyenteka lokhu bese lesikali ngathi sesifuna ukujikela nganhlanga. Bese madoda eva wathi ufuna ukuthi kwentiwe la kuwo kakhulu. Kanti lithi nje nithobelane ngenxa yokwesaba Kristu. Ungasebenzise amandla akho ekucinzetela ngoma wena uhleli lapha esihlalweni. Sengathi ngasingaqhubeka ngalo 22 vele. Qhubeka mfundisi. Osala ngokumandoda sala bona. Bafati thobelana salo 22 emadoda enu kungathi kusenkosini. Amen. Lo lapha ngifuna kusho. Amen. Ngifuna kusho ukuthi kule ndzaba yokuthi sinawo umbono wokubona with the sixth sense. I think wenda ngemabongo ukuthi bese kubanga nefestival. Uthi woda uye njengenkosi. Utomtshela lokubonile. Amen. Yela kumele of approach. Ukuthi umuntu wabona ukuthi awufuna ukuthi the sixth sense bese utawela so yadlapata lapha ngenkosi. Bengifuna kusho lokho ngiyabonga ukuthi kusho bengisi. Amen. Bese njalo ngathi nguwe lokufanele uyitshele ngaso sonke isikhathi. Kana ukuthi ngomtshela. Solo Sesitalweni awumtshela. Ufuna ngiko nakana ya David akayikomtshela. uzuyangeka. Uyangeka ufuna indlela tekumbonisa. Uthi uyabona yini yenkosi. Uyabekisa uzamabekisa akayikomtshela. I-problem lebese yendeka. Uthi lo lapha esitalweni bese uva ngathi uyamtshela. Lola sitalweni bese uva ngathi uyamtshela. Manner of approach. Amen. Angikwazi noma sike sakuthinza yini bekufanele sakuthinza. Kukhona lokuye kwenteke kulabanye bomama. Uma baonalisha noma bahlonipha lesihlalo beve ungazuthi kucinzeteleni. Akusuka. Hayi manje. Uma ngabe kufanele sasihloniphe ngalokuphelele lesihlalo noma ihloniphe ngalokuphelele lenkosi eve ungazuthi kukhona kunyathileka lokukhona. Hayi ukhona. Kanti inkosi lapha ayikadibeki. Yabekwa nguNkulunkulu. Uda ukhalisa ngemadolo enkosini ayizange ikusho. Yeah. Wabona labantu ukuthi angike ngikhalisa ngemadolo. Uzindzaba yami tovakala. But namuhla labanamuhla ngoba sebedzelela lesihlalo bathi gcilateka lokuhamba ngemadolo. Hey, usiyanikani inhlonipho. Kanti lo muntu lowakuqala bekangenawo lo mqondo waqicabangela yena. Uthi nangiye enkosini uzindzaba yami noma ngabe kunjani ngibo bobesiteki bathi nabangena noma induku imkhombile washosha phansi. Washosha phansi naNkulunkulu akasho ukuthi ngiyaphakamisa uthi
ngihlonipha lesitaba. Yeah. Ngibona siya kuNkulunkulu saya siphakeme. Angeke azasive but wayawushosha phasi. Yeah. Noma ngabe wentela uthi uNkulunkulu hayi lo ngiko athi uDavide noma onine athi ngimtholile umuntu wenhliziyo yami. Ngoba Davide nakuthiwa nje bonakele ushosha phasi. Athi bengiyini bengingibali mina. Bekungifanele ngapha. Bathi Sawula uthi ungahambi njalo lokuthite kimi. Uziyobamba umphethe, nobamba ingubo yompriest. So lento yalesihlalo nasingayinaka kahle ngesihlalo, ihlale esihlalweni sebukhosi ezulwini. Sehle wathi ukuthi lesihlalo washosha ngekhathi elihitweni wathoba. Lesihlalo kwasona siyathi ngumbilikele. Lele sikwenta enkosini yasezulwini. Lele sikwenta enkosini yelive. Ngile kufanele kwentiwe lapha kwayo sihlalo. Amen. Njengoba kunjalo nawe yasekhaya inkosi solo yinye nje le principle. Akunjalo. But singemva ungazwisise kunekunyatheka lokukhona ngoba angatibeki imela Kristiyanini. Angatibeki Kristiyanini. Uma siyikhulumisa ke babe lesihlalo abasidimandi lesihlalo. Uma nabe sebabona lokuthi kude lenhlonipho la babese baphulisha bheke babese babiza uma ngabe babiza sebabukela ngoma bese sekutenda ungazi ukuthi lesihlalo ungazi ukuthi nasihlalisane lasihlalo asihlalisane la kulesihlalo asihlalisane kulesihlalo hlala bani eyosisi sikhathi lesinenge kulesihlalo lesi kuyenteka ukuthi uma luqala lohambo asihloniphe make lesihlalo but kuthi ngekuya ngekuhamba noma kuya ngekwejwayela noma kuya ngekanjani angathi bese sekuyaqala sekungathi naye nawuhlala eceleni nawuhlale ngale nihlale nobabili lasihlala kuyashiyana lemisebentini ngalesi lesikhathi bayatholakala bomake bathoba emsebentini bathobela umphathi wabo emsebentini bayatholakala bomake bathoba ebandleni bathobela umfundisi ebandleni kwendlula indoda yasesihlalo kanami lo nguyena kumele ahambe empini haleluya lo nguyena ufuna ahambe empini kulendvodza lekhaya ngiko intawubane kuphuni ngalesinye isikhathi bekusonzela ebandleni ifanele ibone wena mfati lose uyile ebandleni
ukubuya nelushintsho lebandleni. Haleluya. Angize ngisebenzini bani sendini kuyaxoshwana. Bakuxosha ngesemendini. Uma ngasho ukuthi ula imithetho leselelebekiwe bakhona ukuthi bakuxoshe. Lekhaya basaxoshana lekhaya. Akafuni uNkulunkulu. Babedlamini ngicela ukuthatha wona sesephe. Ngicabashira ukuthi lesitulo yini? Lesitulo sasemsebenzini lapho la kunemphathi wakho khona. Lesitulo sasesontweni lapho la nengeke uNkulunkulu. Bonke labantu badizeva ukuhlonishwa ngalendlela yalesitulo sabo labantu. Bathi ungaweli bese sekwenza ungathi lo naye awusamnikile ngoba enye ukusala ethekeni lo mfana angihlonile kodwa umfundisi wamhlonile bese kuba ngaso naye umfundisi akanike lesihlalo sakhe umhloniphe ngaleyo ndlela leyo sonke singakwayisebenza asinakafika ekhaya afika oniphelelo sakhe kanjalo futhi nakafika kuphela semsebenzini nabo amnike isigaba sakhe but kungabi ne-competition nabo ngoba kwazi ngoba kufanele umuntu athi nawe ukhuluma focus yakhe focus noma ngithatha lakhaya ushintsho nje ufundiswa ngendlela emsebenzi nje lo aqala ukufundisa la so ungafundisa ukhulu kwalo babelathi sokuqhathanisa itulo letingane na akade bangibona la Thawushaya mfowethu. Lesitulo sababe lesi. Uthi wami umoya ube ngiso lesikhulu. Lesitulo sasemsebenzini ungamkhanza ngakahle lesitulo sasemsebenzini. Kudinkingi. Tisho njalo tikutake, ithakahlale lapha. Asifanana nalesasekhaya lesitulo sasemsebenzini. Siyahlalwa umbabe sasemsebenzini. Sihlalo ungake uvumeleke uhambe kahle kusetshenzwe kahle emsebenzini. But lesi sasekhaya sababe lesi kuhlala kahle. Akunatiku. Akuyiwa esikolweni utohlala kulesi sasekhaya. Ubewa nje uNkulunkulu ukuthi nguyedlozi. Bese uyakubeka kulesitulo. But lesasemsebenzini uyabekwa dikuta ukuthi ufunzile vele uyaqualify. Ngicela ukuthi sikhulumise kahle evikini lendaba lelihlala. Iyakhuluma lelihlala. Nalokuthi sikhulume kahle ngoba lesihlalo somfundisi kumele uNkulunkulu. Lesihlalo sababe ubekwe uNkulunkulu. Angicela ningive la. Lesihlalo somfundisi kumele bani? Lesihlalo sababe ubekwe ngubani? uNkulunkulu. Lemsebenzini le-promotion le lapha esihlalweni kungaba imfundo kungaba yini but uNkulunkulu usuka involved ukubheka noma ke bonkulunkulu bakho. Ufuna ke ukuthi sifike lapho sitayihlathiya khona ukuthi kwentekani yini lefanele ihambe phambili ngoba kwalahleka uconza kunye uyawukhanza wentatika uphambanisa ukuthi lona mkhulu kunalo lona mkhulu kunalo kane baba indzaba esekutheni ngiya-understanda ukuthi lawe bekaphi. Haleluya. Evikini lendaba sitawuchubeka kuyo bazalwane. Amen. Siyabonga Baba. Ngicela sivele sime kuyo ichubekela phambili bese sister ungena kuyo makihlanje. Siyabonga Baba sitawukuba ihlalo ngicela ukuthi sonke siyofunza lapho singafunza khona siyentele ngiseni. Sihlole nala embhalweni.
so khona ivikile litawo ukuthi sibuye singene kahle. Siyabonga mfana. Usibonge. Siyabonga thishela. Ngike ngabasendela labanye loma ke bekufanele alethe ukudla. Uhlekile boss wakhe. La ikhathi kuhleke umfundisi, boss wasemsebenzini, umfundisi sengumyeni wakhe. Uthi ngubani lekufanele aqale ngaye umsebenzi. Sengishiyekile. Boss, undisi, ndoda yakho. Ngubani lekufanele uqale ngaye umsebenzi. Nanga utawulala. Umthoba elokulala kunekwesaba. Nanga utawulala. Umbuto uthi nanga bese kuthiwa kugcwalisa presa. Tawugcwaliselwa mbala. Asishiye lapho nje siwabicaba. Ngitsite mina umfundisi ubekwe ngba umele bani? Umfundisi umele bani bazalwane? Umyeni wakho ubekwe ngba? Ibosi yakho lemsebenzini asibiyekele kwesitifiketi kwekufundza kwami. Akese sithi nayo ibekwe ngba? uNkulunkulu. Hamba awubuya kuleli lelipheli ubuye neliphele zwana imali kubakhomba kabuye neliphele umuntu asitshele ukuthi yena uthi akaqale ngabani. Haleluya. Kukhona leli kufanele uqale ngaye. Tsanza noma ungathanzi. Khona leli kufanele uqale ngaye. Udumo kanye nenkazimu tumolungelwakho Jesu dumo lwakho kanye nenkazimu tumolungelwakho udumo Lwakho kanye nenkazimu tumolungelwakho Jesu dumo lwakho kanye nenkazimu. Phakeme Baba wethu lomgcwele, phakeme uNkulunkulu wethu, wehlukile futhi wena uyamangalisa. Awufanani nalabanye boNkulunkulu, wethembekile. Siyabonga Babe ukuthi uyasicola, uyasilungisa. Siyathandaza Nkosi, sicela ube khona konke lesikwendayo. Siyathandaza Babe kholwa nguwe. Lapho leli bandla uNkulunkulu ushido wathi lapho utawulakha nemasango sibongeka lahlule. Yala nalo uNkulunkulu, yala nalo Jesu. La singaboni khona uyabona, la singadi khona uyadi. Sikunika lonke ivumo Baba egameni likaJesu Kristu. Amen.